Guys, seriously, all Kenyans supposed to be in a psychiatric hospital because I'm not gonna lie, these people, their brain is not braining. The only thing that these people think about is violence, 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 and violence. Can you people believe that Kenyans are traveling now, currently now, they are traveling to Uganda to go and vote? To go and vote, they said they don't want Museveni again as president of Uganda. Can you people believe that? People are not done giving root of depression. Now people want to cross to Museveni. Jesus, have mercy upon us. These are some of the African countries that are making Igbo people to think that we Africans are not normal. We don't have brains. Now, in Uganda, election has been cancelled in so many villages, so many shams. Election have been cancelled because they say Uganda people didn't vote. It was Kenyans who vote. Kenyans. They can't be called Kenyans, please. Allow Uganda people to vote for their president, even though we know that voting doesn't count. But let them just do it for humanity, please. Hey, God have mercy. Hey. You Kenyans, all of you people, your brain are not braining. Don't forget to like and share. Tell me what you guys think under the comment section. One look. Unajua General Muhoozi ni ule ni noma baba. Ule acheze mwanangu. Ule acheze ule general acheze mwanangu ule. Ule master ule commando ule ni kumfu mwanangu. Ametoa tu warning hivi kwa media wakasema General Muhoozi. Thank you very much General Muhoozi. This country is calm because the order you issued on your Twitter account. Long live bad man, General Muhoozi. Long live bad man. Nimeona Uganda wanatutishia ati wanataka kuchukua Indian Ocean. Interesting. First of all, Uganda is not even a country. It's a rental. Ndio maana hata wako landlocked. Another thing, jeshi ya Uganda watawezana kweli na KDF? First of all, jeshi ya Uganda looks like a joke. Utapata hata maybe wanaendanga long holiday. Ama wanatumia bunduki za Sayona. Twende kwa economy. Kuna matatu in Nairobi in a day inaingiza do kuliko Uganda. So it means Indimanji iko na do kuliko Uganda. So it means economy ya Kenya iko imara. Kama tatu. But that ocean belongs to me. Because where is my ocean? I am entitled to that ocean. In future we are going to have wars. In the future, we're going to have wars. How can you just watch these people? You are really endangering yourself. How can you have a situation like this? Uganda is landlocked inside here. But where is my ocean? My ocean is the Indian Ocean. So, this is madness. That is the type of president we have in Africa. That is the Ugandan president. That is the Ugandan president. Saying there will be problems, or there will be war, or blah, 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 between Uganda and Kenya because of the Indian Ocean. Like, yo, even if we want to put it like face to face, is he ready? Does he have the necessary equipment to face Kenya? And why should we even be using that? Like, if you know you cannot mediate, you cannot do things right, you cannot serve your people again in the right form, step aside, give another person a chance to rule Uganda. Maybe they can just give another person the chance to rule Uganda, and let's see if the person's administration will be able to come to a positive term with Kenya. If you are tired, step aside. All this inside of hate and war and battle and my ocean. You are ocean? I'm cooked, bro. I'm cooked. Hello, Museveni. How is Uganda? Museveni, I heard you saying that you want to evacuate the Indian Ocean in Kenya. How do you have that guts of coming to take Kenya? Do you think the military of Uganda is better than the Kenyan military? We will only give you the small youths called the NYS to deal with your military, but not our army. Our army is very strong. Our army is supposed to fight with Russia and America, not a small country like Uganda, like you. Try on your own, and you will see the fighting of the things coming to Uganda without you knowing how is punching down, boom, boom.
Bure kabisa. Wai, nani ameona hii? Ati Uganda wametoa map mpya. Ati sasa Kenya, Rift Valley yote, Nyanza yote, tuko Uganda. Hai. Ati Rift Valley yote, Nyanza yote, tuko Uganda. Hali. Nikitoka huku eti sasa naenda Uganda. Haya, mimi nataka kubaki kwa Kasongo bwana, hii mchezo. This is a joke. Mimi sitaki kwenda kwa Museveni, nataka kubaki kwa Kenya. Wewe Museveni wewe mzee. Hadi nasikia unasema sijui Indian Ocean sijui. Hadi sijui niko Kenya iko side yako. Hadi unasema kutakuwa na war. Unapiga nani? Sasa kama mnashtuliwa huko na activist wawili, Kenyans, just two of them. Sisi we don't even need the intervention of the government. Sisi we will colonize you again. Wacha nikuambie one secret. Unaona huku Kenya, every Gen Z is a general. Wewe uko na general sijua ngapi hapo? Unaterroriziwa na just two of them. Unaweka kwa special military. Sisi tu colonize mzee. Ulishindwa kupigana mapema, sasa hizi ndio unataka kupigana. Sasa hizi ndio unataka kupigana na Wakenya. Unataka kupigana na Gen Z, atuchukue sijui Indian Ocean, sijui nini. Sisi, and because we know you are not speaking on behalf of the Ugandans. Sisi tutakufungia tena sasa. Ukiendelea na hiyo mchezo unasema tutakufungia tena. Yaani Wakenya mtashtua hadi dunia zingine. Yaani mtu anaongea akiwa kwa nchi yake. Kuna huyu president anaitwa aje Misheveve. Mnamuitanga? Huyu president wa yu anaitwa aje hii? Something Misheveve. Huyu anaitwa Misheveve. Aliwaambia msimuwe kwa jeneza kabisa. Hata mkungoja video yake ifike 100 likes. Mkakimbia. Mkamwekea jeneza. Mwingine anaitanga nani huyu jamaa anaitwa Mukoniman. Anaitwa Watchman, ni Watchman. Yeah, Watchman. Pia yeye akasema pia yeye kula yako. Kenya. Mimi next time nikikosa kuzaliwa Mkenya, nichungulie tu nipate mnanizama mahali pengine narudi kwa tumbo na naeka miguu apart. Hamunitoi yuko ndani kama siko Kenya. Mimi siwezi kosa security. Vitu watu wanafanyiwa ati siye kwa jeneza. Okahaha gomeno. Cheki Ruto, unangoja nini mjama? Museveni amesema katambi. Hata pia ya Kishangori msee. Kwanza hii vita hata isiku ya wanajeshi ni sisi mtu wangu. Ni kufunuana mtu wangu. Wale watu tunaweza wakota. Ai. Kwanza hakuna kitu nimekuwa nikingoja kama hii ngorikai. Yaani president yote Afrika asemeniaje tunakuja uona Kenya, unaona? Ai, wacha katambe. Ruto, pia bonga, usipobonga wacha tunicheze tu chini. Oya, Yoweri Museveni matako wewe. Unadhani unawezana na Wakenya? Sisi tu Wakenya wenyewe tukiamua kukuja huko Uganda kukolonize. Tunawachukua, tunawatekiteki. Si kwanza tumekutamani mbaya. Wacha Ruto atoke majuu, alafu tujue vile tutakusota. Si unataka Indian Ocean? Wewe tulia, hiyo ni yetu. Wewe mimi hatukukwambia mkae huku katikati. Sam 7 matako wewe. Gasia takataka. Wewe unajua sisi wa Kenya ni akina nani? Sisi tu wananchi tu tukiamua tukuje tuwa colonize. Uliza Amin Dada, alijaribu ngujinga nyakati ya Kenyatta. Akapata sisi. Atupendangi ujinga, bloody fucking Yoweri Museveni matako wewe gasia takataka. Sasa wadau, hapa Kenyatta alifanya maneno. Kisumu ilikuwa Uganda, I say. Ilikuwa Uganda. Sasa tungekuwa Uganda. Kenyatta alifanya maneno mazee. Alifanya maneno. Ona venye map ya Kenya ingekaa. Now these people wanataka Indian Ocean. Hakuna mchezo. Breaking news for you. Now listen to this. The son of Museveni, that is General Muhoozi Kainerugaba, has said
that he is waiting for the green light from Museveni, his father. That Museveni just has to... I give Kenya 8 hours to surrender the Indian Ocean to Uganda. Mnaelewa ya kwamba kutoka hapa ufuo tuko na kilomita 350 ya bahari ambayo ni sehemu ya Kenya. Na hiyo kilomita 350 watu wengine wanaitumia kujitajirisha na kuvua samaki zetu na kufanya biashara zao. I'm entitled to that ocean. In future we are going to have wars. In the future we are going to have wars. How can you say that you are in a block of flats, that the compound belongs to only the flats on the ground floor, that the compound belongs to the whole block. All the flats are entitled to the compound. Yeah. There's no way you can say. So may I just watch these people? You are really endangering yourself. How can you have a situation like this? Uganda is landlocked inside here. But where is my ocean? My ocean is the Indian Ocean. So, no, it belongs, really, me. I'm on the top floor of the block. And then you say the compound belongs only the ones on the ground floor. This is madness. Naambia Museveni, hata siambii watu wa Uganda, nitatoa oda ya magunzi wote na tutajikuta tuko Uganda. Museveni, toa oda! Toa oda! Mkenya achiliwe. Hatutaki kujua kama sijui alikuwa jadi mtu wa kunini. Wacha Mkenya mwenzetu. Na tukisikia hata umbu, tukisikia hata umbu ya Uganda imeuma Mkenya. Umbu. Samee mavitu, samee. Mr. Speaker, nikimalizia maneno ya Uganda, mimi naambia Bobi Wine akae imara na kuja haya maguns Kenya. Kuja haya maguns Kenya wakupe kitu Uganda. Kuja uchukue maguns Kenya wakupe kitu Uganda. Bobi Wine, kiti chukuliwi na matako, kiti inachukuliwa na nguvu. Nikimalizia Mr. Speaker, nimesikia mumetusi sana Mheshimiwa Aladwa. Watu wamesimama wametusi Mheshimiwa Aladwa. Kitu ya kwanza tunataka tupe Mheshimiwa Aladwa chairman ya ODM. Tunataka kupea Mr. Aladwa chairman ya ODM. Youth leader tuko na Brian Owino, youth leader Brian Owino, ODM. Tuko na mama yetu Rosemary, tunampatia chair lady. Kwa hivyo wewe ukifikiria ODM imeisha, wewe ndio umeisha. Wewe ndio umeisha. Bro, wewe ni mtu umeisha. Sawa. Kitu ingine nataka kusema hivi. 2 term. Hiyo ndio slogan. Ruto anakula 2. Raila asiwachanganye. Raila anapeleka hivi. Candidate wa Raila ni Ruto, William Samoei Ruto. Huyo ndo candidate wa Raila. Huyo ndo candidate. Ruto anaenda kusimama na ODM. Huyo ndo candidate. William Samoei Ruto 2 term. Wewe ukipinga shauri yako. Hapo. Nikimalizia, mimi kama Valdo Mavitu everywhere support me. Nimeshukuru. Has responded to Museveni's claim that the Indian Ocean belongs to him. Now, the Kenyan government has downplayed Museveni's statement, and they have said that Museveni's statements were taken out of context. Okay, now guys, this is General Muhoozi wants Kenya. Undo jamali won Kenya manze, akasema nimewapatia 8 hours. Mkwe mmesurrender the Indian Ocean to Uganda. Mecheki? Now, these guys want to take the Nyanza province yote and the Rift Valley. Ikue yao. Kisumu yote ikue yao. Hawa watu wako na mchezo mazee.
Now this is the army. This is the army of Uganda. Jamani watawezana. Jope viwa kisema ni wachilie magoons tu. Magoons. Now Museveni ana proclaim that in the future kutakuwa na war. And the war itakuwa juu ya Indian Ocean tu. Sijui Indian Ocean by that kuna do huko hivi. I think these people want to invest from it. Kwa sababu unapata Kenya tunajenga population like nini yetu tunaijenga na like we do invest juu huko hivi kuna mafuta, kuna nini. So tunatengeneza do. Una get? Now this is the army of General Muhoozi. Sijui wanajiandaa ama ukiangalia hapo hivi ni ma 123 lakini swali ni moja. What are they trying to do? Watawezana? Museveni, hiyo ni gwedhi. Sema gwedhi. Hiyo ni jaba. Buda imelipuka hadi unaona unaweza chukua Nyaire yote. Nimetoka kuona hiyo map ya the new Uganda. Sijui nicheke, sijui nifanye aje buda. Nakwambia amekata Kenya yote hivi nusu. Hivi. Wewe kutoka Nyanza kukuja hivyo Rift Valley yote ni yake, inakuja hivyo kama imeraruadi Indian Ocean wewe jua. Ametuachia Kapienga hapa juu. Museveni hiyo naye anakuambia ni gwedhi. Mwenye alifunza Museveni kushikisha bana. Haya alimkosea bana. Museveni. No, nataka tu ujaribu hivi kidogo. Buda, ni bulanda hiyo design. The new Uganda. The new Uganda nini? Buda tutatoa mbio. Ama tatuamue tu kutukuje hiyo Uganda. Yes. Waganda wakijaribu kukuja Kenya, tutawapea kikosi kama hawa. Number 1, tutawapea G4S. Number 2, tutawaletea NYS. Number 3, tutawapea magoons. Swale Sonko kuwa ready na kikosi chako kuna kazi. Number 4, tuko hapa na Saigon Punisher. Saigon Punisher tunataka upige huyu mzee risasi kwa masikio mpaka kilifunguke. Alafu tuko na number 5, tuko na Kanjo number 5. Kanjo fanyeni kazi yenu. Hiyo ni kazi kidogo sana. Tuko number 6. Hapa tuko na Inspector Mwala number 6. Inspector Mwala fanya kazi yako. Hao ndio waweze tutishia. Jeshi atuguzi, polisi atuguzi. Hata navy atuguzi. Kwanza hawa wana navy. Nakwambia mzee ukijaribu kuja Kenya na ujinga, tutakufanyia maneno. Tumepanga watu kupanga. Round hii hakuna mchezo. Mimi nimenyamaza, mimi nimewavumilia, lakini mahali imefika. Enough is enough. And I'm not threatening anybody. It is what we will do. So it's not a threat. Msifikiri ati ni kutisha watu. Hakuna kutisha. Bana Kenya, muloza twera twagala Indian Ocean ya fe kanjogero swahili mutegeera. Watu wa Kenya tunataka Indian Ocean. Watu wa Kenya yote yuko mjinga sana, lakini mutaona moto gunawaka. Mutaona, mutalia. Nature of the origin. Oh, the nature of the origin. Yes. Now you see everything. Don't allow the enemy to come. Yes, Mr. Then the last one. Tiger. Tai Chi. Tai Chi. How is Tai Chi? Tai Chi. Now with the Tai Chi must be of surprise. Yes. Because the Okay. Mr. President, ne General Muhoozi. Bano abana Kenya baina n'okutuwa ku bikazi. Ate ne lekituuka nayo mwongero ginoonyerezaako yalibe eyaffe. Naye batuweeko kuba tebasaba bana nnyanja ne ocean ebyo ne byonna byaki. Otumaliriza ebyo nze ina ne feeling muli nti eno River Nile yaffe amazzi agagenda eyo mugundi mangi. Gwe balamu amazzi agagenda omwaka. Red Sea nayo yaliba yaffe. So mukolo okunoonyereza na feeling Red Sea nayo yaliba yaffe. Nga bakozesa egundi yaffe Red Sea naye nga tetufudde eyo. So simanyi tugenda kikola tutya. Twegabanyeemu obubinja. Ebintu byaffe babitwala biggwaawo ensi
ensi yaffe egenda sigala nga terina kyerina wetuterwaneko. Abanakenya batuwe ku bikazi. Nze nina neyo feeling ebikazi ebiri eyo byalibanga nabyo kuliko ebyaffe naye nga tetumanyi. So kyekyo leke tulukana ensonga zange 3 leke tulukana bikazi ne RDC ebyo bintu 3 nabyo mubinoonyerezeeko. Ebintu byaffe byabajjajjaffe tulina byeyagaliramu. Kakati nabadde saagala kwogera ku bintu bino. President Museveni yavuddeyo n'agamba nti wayinza okubeerawo olutalo wakati wa Kenya ne Uganda singa tebatuddiza ocean yaffe. Naye waliwo Munnakenya gwe nsanze ng'akoze video n'agamba bw'ati, does President Museveni have the resources to fight Kenya? Ekinnumya mu comment section nga mulimu Abannayuganda nga n'amannya ngalaba nga bakakasira bakonfaminga nti Museveni talina resources zirwana Kenya. Bannayuganda kamabulire, Abannayuganda tuyina amaalo. Uganda is having one of the best army mu Africa. Twogera ku ggye erikuuma emirembe mu nsi ez'enjawulo. Twogera ku ggye erikuuma emirembe mu Iraka. Twogera ku ggye erikubya abayeekera mu ebira by'eggalamba. Twogera ku ggye erikubya abatalabani ne bakkiriza. Abatalabani mubamanyi. Abatalabani balina ne mota. Gwe mota ogimanyi. Omanyi mota. Omanyi omuntu okubanga kubisa mota. Abatalabani balina mota. Abatalabani balina ziroketi pewdi grenade ozimanyi gwe. Nga baze bakozanga mmundu zaabwe. Abatalabani balina emitego. Eryo ejje twogerako okuba nti abatalabani UPDF ekubya abatalabani nabo bennyini ne bakkiriza. Buli omanyi nti UPDF ekomyewo nga beekweka. UPDF gyagala comparinga ku Kenya gwe. Oyagala compare olwokuba Abannayuganda mugenda ne mubba obusimu ne babaleetera poliisi bakwate. Wano tewali Munnayuganda gwe baali bagezeserezaako jje ligenda mu ntalo. Mwe temumanyi jje ligenda mu ntalo. Omujaso omu bw'ati agenda mu lutalo asobola okukuba ekyalo kyonna bonna nga boogera linnya lye nga abakubye embooko bonna ku ttaka. Omujaso ogu agenda mu lutalo. Mwagala kuteekawo abaana Abannakenya tusobola okubakubira mu 1 week. The country ebeera yaffe. Just tusonyiwa busonyi those people. Aba basajja tusobola okubakuba embooko okuva ku border nga tulya tukuba embooko paka mu State House yaabwe. Don't joke with the security of this country. Museveni ayina ejje baganda bange. Museveni nakera ku macha n'agamba nti mu East Africa nina omukulembeze gwenkooye avaako. Don't joke with UPDF. Uganda's People Defensive Forces. Ejje ligenda mu lutalo temuligezesangako. Mwabaleeteraga n'amagye agagenda mu kusimanga okukwata abeekalakaasi abo si be baana bagenda mu ntalo. Omwana agenda mu ntalo sobola okukwata n'akulumako obulago ng'olaba va ku bano nawe Abannakenya abantu beekalakaasa bali abo bali bwe bati. Omunnayuganda wa UPDF asobola okukuba omuggo n'olwala ensimbu. You're joking with the security of this. Museveni taata lwaki bulijjo osirise ssebo? Kati bulijjo ffe tukanyawoza ensi etunyiga. Kumba akataka kafa akamu baakatwala. Ddala kituufu Uganda twayina ettaka era tutuukira ddala ku Indian Ocean. Eno Indian Ocean yaffe eno Katonda wange. Kenya temulowooza nti muli ba kitalo. Nga olaba maapu eyo weeri mulina otuwaaka akantu tugende paka ku ocean tuzimbewo akagundi kaffe ekkubo lyaffe mutugenda oyisizanga ebintu byaffe. Temulowooza nti ennyanja yammwe mwekka. Ennyanja ya buli omu. Era temulowooza nti mugenda kwefuga ennyanja mutujjengako omusolo. Ettaka mulina otuwaamu ettaka tuyiseemu mutusobola ozimbe oluguudo lwaffe n'oluguudo lwa train tuleeterengamu ebintu byaffe. Unless otherwise General Muhoozi agenda bakolako buyinza nga ebulagirwa. Buli omu alina okufunako ku Indian Ocean. Ndowooza maapu ogiraba engeri gy'erimu. Twagala kakakubo akakkirira mpaka wali wansi. Oshegeera temuzanyira mu ttaka lyaffe unless otherwise mugenda kutulaba kimafiya nti ttaka naffe kwetuli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muzeeyi Museveni oba mutabani we yatandise omulekeramu kawala gikanywako
kubanga naye kati atandise okwogera ebigambo ebifaananira ddala ebya mutabani we byayogera nga atamidde. Simanyi oba akokunya bakatongozza mu family. Manyi family ye etandikira ku ye. Oba okitegeera. Family ye etandikira ku ye. Kubanga naye yennyini ekituufu kyali takimanyi. Ye muntu olajjogga nti ndi muhololo, enkya yerabira gambe ndi muchwezi, bona nti ebbanga tunagaye ndi munyalwanda, ate onajja nti ate ndi munyankole. Ekituufu kyali naye yennyini takola ki? Takimanyi. Ate ku nsi kuno teri muntu mubi nga muntu atalina waabwe. Kubanga omuntu alina waabwe aba yemanyi kyali. Nti nze ndi mutabani wa gundi, muzukulu wa gundi, ow'egindi, ndi wa kika bwe kiti, ndi wa ggwanga bwe liti. Oba okitegeera? Naye omuntu atalina waabwe, oba omuntu atamanyi waabwe aba muzibu nnyo. Si ye muntu goyinza okukeera enkya ku makya n'ogoba nti tambula ogende n'avaawo. Omusajja ono asobola okuba nga atulemeddeko ennimiro eno gy'atulemeddeko lwa butaba na waabwe. Ge mazima. Omuntu alina ewaabwe olumuga nti tuviire akwata abinnyika mu nsuwa nadda ewaabwe agaye ekinzita ne bano ki ngadda akokolo bw'aba obote bw'aba amini ngadda mu bakakwa ngaddeeyo ng'apowa. Oba okitegeera bw'aba binaayisa ngadda jazze ng'apowa. Omuntu alina ewaabwe mwangu nnyo wakugoba kubanga aba alina gy'alaga. Naye omuntu atalina waabwe tagobeka alinga kapa ng'ogiggalidde mu nnyumba ate ng'oli mu gigoba efulume. Eba nzibu sobola okufuukira taabu. Kayino ono omusajja ayinza okubatawanya lwansonga emu butamanya waabwe yewuwa gy'agenda okudda. Oba okitegeera? Mwenna mwalabye Museveni yafaananya omukazi atafunanga ku lubuto, atagendangako muleba kuzaala, atawangako omukazi munne mazzi gamwetikira mu lubuto lwe nga amufuniremu omwana nga bwe babikola ennaku zino baanita amongo. Oba okitegeera? Nakera ku makya n'asanga omukazi atambula asitudde omwana we n'amugamba nti nnyabo oyo omwana gw'ositudde wange nze namuzaala era mumpe, bw'otamumpa tugenda kwekuba. Mwali mukiwuliddeko mu nsi yonna ekyo nti omukazi yeesibe ku mwana wa munne. Tekibanga aba musajja yeesiba ku mwana, naye omukazi teyeesiba ku mwana atali wuwe. Omukazi yenna aba amanyi omwana gw'azaala. Naye Museveni yatumazeeko ebyewungula bwe yakedde ku makya enkya n'agamba nti Indian Ocean yiye. Era n'agamba Kenya erekerawo okusoloza Uganda ssente ng'etikkula ebintu ku mwalo ogwo kubanga gwa Museveni. Tetumanyi oba yagugula ku Kenya oba gwa Uganda, ebyo byatulemye otegeera. Oba okitegeera? Bw'otunula maapu ya Uganda tewaliwo wadde akakutu akenkana pipe etwala amazzi g'ekinaabiro mwanaabira nga kava ku Indian Ocean kakonekitinga ku Uganda. Nga bwe walabye Lake Victoria bayikonekitinga mu East Africa. Naye Indian Ocean teyina wekonekitingira ku Uganda wadde. Kati ate gyeti okubeera eya Museveni. Nga bwe yeegabira nti buli kimu Uganda yakyegabira. Yeegabira amagye gage, neyeegabira golodi we, neyeegabira amafuta gage, neyeegabira ettaka lirye, neyeegabira enguudo zize, buli kimu kikye. Oba kitegedde? Naffe tuli babe anti atuyita bazzukulu be. Naffe yatwegabira ssebo. Oba kitegeera? Kati bw'ati yalumbye ne Kenya neyeegabira ebyayo. Naye njagala mukimanye nti ekyo Museveni yakyogedde akimanyi era abadde n'ekigenda lwaki yakyogedde. Wabaddewo amawulire agadde gatambula ag'Abaganda baffe bannakenya ababadde bakyannyonnyola ensi nga bagitegeeza ebikolwa by'ekitujju ebya Museveni ne mutabani we bye baabakolera mu Torture Chambers. Era nga bagamba nti si bokka be baliyo, babaddeyo n'abantu abalala okuva mu nsi ez'enjawulo mu Africa omuli n'Abanigeria bamentioninga amannya. Era ne bagamba n'Abannayuganda abavubuka baliyo abasoba mu 15 nabo bali mu Torture Chambers babatocalinga. N'abamu mu baliyo waliyo omuganda w'omu ku bakulu ate abali mu gavumenti ya Mwami Museveni, simanyi bakola migration oba akola ludda, naye aliyo batocalinga. Ono aliyo n'ali mu kwenjoyinga bulamu ne Museveni. Kati Museveni yadde alina okunoonyaayo ekintu ekyobusiru kyayinza okwogera ne kibikka amawulire gali ag'ebikolwa bye ne mutabani we eby'ekitujju bye bakola ku bantu. Kwe kuleeta ekyo ekiboozi kyaki kya Ocean. Era alabye yasoose okukibuukira n'okiwandiikako yono mutabani we gwe baagabanye naye akacupa yasoose okukibuukira okiwandiikako era ng'akonfaaminga banguye mu bwangu ffe tujja bakuba twagala mwalo gwaffe. Can you imagine? Oba okitegeera? So mutubuulire bagundi wamatandisa osharinga kawalagi tukimanye nti family tugiveeko teddamu giwa budde kujoogerako pate tulina budde buza kwogera n'abatamiivu obudde tutubulina. Tuli busy twagala kukyusa ggwanga lyaffe ate mutuuza mu stories za kitamiivu mubadde kinammwe.
Matayo yabagambye ng'ennaku z'omwezi 12 Novemba waliwo ekyenjawulo ekigenda okubaayo. Teri kyabaddewo 12 zaayise. Kati njagala okutegeeza ng'ennaku z'omwezi 31 funawo wandiika 31 omwezi ogwa Desemba omwaka 2025 gugenda kubeera olunaku olw'ebyafaayo mu bulamu bwo. Olunaku lw'oli living okunyumiza n'omwana n'omuzzukulu. Olunaku lw'otagenda kukkiriza kiki ekyatuuka mu bulamu bwo kye wali tomanyi nti kiribaawo era kirisoboka. Ow'Embalala, ow'Eryantonde, ow'Emasaka, ow'Embaale, ow'Ejjinja, ow'Arua, yonna gy'oli. Olunaku olwo ofuna tiketi ali ebweru. Olunaku olwo lukusange ku lusozi olw'amaanyi, olusozi okwakkira obuyinza, olusozi okwakkira obuyinza n'emitendera, okusumululwa okuzza omuntu obujja lwe lusozi olulina obuyinza obwo lwokka mu Uganda. Olusozi bakka Kohima Road. Olusozi bakka Kohima Road. Gy'oba ennaku z'omwezi 31 gye zikusanga. Jangu n'amagi 8, jangu n'amatu g'emmwanyi 8, ojje n'ekibbo kyo. Kye baakuwa kyonna tokirekaayo. Gwe baawa ekanzu jangu nayo ng'oginekaanekanye. Gwe baawa gomesi jangu. Gwe baawa ekifundikwa tokirekaayo. Gwe baawa ekikoyi tokirekaayo. Jangu ngoze. Muleete abalwadde abadde babalemeredde mu malwaliro ne mu makanisa baganye. Mubaleete ku lunaku olwo kwe kubeera obusumuluzi obusingayo. Abasawo mwenna ng'ebyama byagootaana Abaganda n'Abazungu nga mwasoma. Ninkan waxaa la yidhaahdaa General Muhoozi waa wiilka uu dhalay Yoweri Museveni madaxweynaha Uganda. Xalay muuqaal waxaynu kaga hadalnay in Museveni uu sheegay inuu bad maaragtay ka raba Kenya wadankiisa inuusan ahaan doonin landlocked yacni dhul xiran wadankiisa inuusan ahaan doonin uu u baahan yahay inay badda Indian Ocean ay raadsadaan asagoo ula dan leh gaar ahaan Kenya iyo wadanka Tanzania inkastoo aad uga fog yihiin haddana Kenya ayay xoogga saarayaan inay bad ka rabaan oo dowladda Kenyana aad ay uga jawaabtay arrinkaas ayadoo ku sheegtay inaysan gorgortan kala gelin doonin Uganda bad ay raadinayso. Waxaa aad uga careysiiyey dadka Kenyaanka iyo maaragtay Tanzaniyaanka gaar ahaan Kenyaanka dhammaantood hadalka ka soo yeeray ninka kan iyo dowladda Kenya ka careysiiyey hadalka wiilka Museveni ka soo yeeray oo ah inay ku filan tahay 8 saacadood kaliya inuu Uganda bad ugu keeno oo Kenya intuu weerar ku qaado inuu bad ka soo qaado maartay ay Uganda bad ku helayso 8 saacadood kaliya inay ku filan tahay isagoo sheegay less than 5000 soldiers wax ka yar inuu u baahan yahay 5,000 askara wax ka yar inuu u baahan yahay si uu weerar ugu qaado Kenya oo bad ugu keeno wuxuu taagan yahay laakiin waa haddii aabahii ogolaado. Marka waxaan isweydiiyey war Kenyaanku ma see tan bay u fudud yihiin Kenyaanku Ugandeska marka loo eego xagga dagaalka iyo dhiiranaanta ma see tan bay ugu fudud yihiin oo macnaha ma 8 saacadood kaliya ayay Ugandeska uga heli karaan bad Kenya ma see tan ayay Kenya dhan xaggooda uga tahay. Waxyaalaha yaabka arko waxaa ka mid ah marka komentiyada soo akhriyay dhammaan Kenyaanka iyo Ugandeska niyow Ugandeskii wax bursanaya Kenyaankii baa la bursanaya Kenyaanka waxay ku jiraan gacmo ku gabad ayagii baa cararayaba ayagii baa fakanayaba ayagii baa leeg soo qabtay baa ka dhacaysa. Marka show Kenyaankuba Ugandeska marka loo eego xaggooda waxba kama aha hadayba aaminsan yahay generaalkoodan iyo kuwa kale la mid ah nimankaas u booteenaya generaalkooda waa kaas way waa cunugaas oo yani kursiga ku sugaya aabihii intuu ka dhimanayo meesha 40 sano aabihii maray 41 sano wadanka xilka haya asaga way kale ninka bedeli doona oo meesha uu sii diyaariyay Yoweri Museveni. Marka cunuga kan anu waxaan arkaa inta badan ciidamada Uganda ciidamo calool waaweyn ciidamo buurbuuran iskan waadhow soo direen booliis waan Soomaaliya diran naga maartay iska daba waaweyn oo buurbuuran waraad maxaa adduunyo kuwaas ciidamo soo diray Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif iyo Farmaajo waqtigoodii hoos yaaleen oo maamulayeen oo garaadeen oo waxaas ciidan haduu haystaan mushaar ku qaata wadanka noocaasa. Marka Kenyaankii ninka kani halkaas u galay waa ka qaylisiyay dhammaantood markasta ay joogaan cabaadka ka baxaya hada aragti maantay waa yaabaysaa ma 8 saacadood kaliya nagu soo weeraraya ma awoodaasu leeyahay ma sidaas bad u fududahay. Waxay ka dhigan tahay Uganda haday bad u raadsato Kenya inay qaadatay caasimadda Nairobi inay laqday waa inay ku dadaa Ugandeska haday bad ka rabaan wadada u marayaan waxay ku sii marayaan Nairobi intaysan Mombasa halka gaarin waa in Nairobi ku daraan
Uganda ay ku daraan Kampala hooskeeyaan kadib markaas ayay heli karayaan bad waaday u baahan dowladaha Afrikaanka fiiri caqligooda waa hurda shalay Kenya markii Ethiopia dhahaysay Eritrea bad ka rabaayay oo waliba hadda ay ciidamo badan u diyaarsanayso Eritrea ama Soomaaliya laba mid inay weerarto Kenyaanku waliba dowladooda hal maalin kama hadlin maysan oran warbariga Afrika iyo geeska Afrika waxa ku soo siyaadaya dagaal ma rabno waynu ka digaynaa Ethiopia joog waliba hal maalin kama hadlin Tanzania sidoo kale dowladaha badala sidoo kale ka shalay waxay Kenya ka aamusneed khatar ay shalay arkaysay oo geeska Afrika socday ayaa maanta ayagu ka qaylinaya